Yesu ashimwe Canaan Revival Temple. Praise the Lord, Canaan Revival Temple. Ndashima Imana ko uyu munsi dutangiza amasengesho y'iminsi 21. I thank God that today we have started our 21 days of prayer and fasting. Nzi ko itorero ryose ryiteguye kujya gusenga. I know the church is ready for these prayers. Nzi ko inshuti zacu ziri hirya no hino ziteguye gusenga. And I know all our friends all over the world, they are ready. Turagira ngo dufate uyu mwanya w'iminsi 21 dusenga turi imbere y'Imana kugira ngo Uwiteka Imana ya Isiraheli irusheho kutwegereza amasezerano yacu. I want us to take this time in these 21 days to take our time and pray so that we can get closer to God's promises. Ndafungura aya masengesho ku mugaragaro uyu munsi tuyatangiza kuwa mbere. I open these prayers officially today on Monday as we are starting it. Tuyatangiza kugira ngo tuzasoze itariki 26. We shall end these prayers on 26th. Ndagira ngo nakira abavuga butumwa tuzabana bose. And I welcome all the preachers who will be with us in these 21 days. Nabandi bazabana natwe bakagenda badukurikira basengana natwe bari mu bihugu bitandukanye. And those who will follow us on social medias in different countries. Amazina yanjye nitwa Pastor Agaba Fred. And by names Pastor Agaba Fred. Nkabandi Senior Pastor wa Canaan Revival Temple. Senior Pastor Canaan Revival Temple. Nshimira n'amatorero yacu n'abashumba bari mu ntara biteguye gukomezanya natwe. And I thank all the branches of the church within up countries and who are ready to go with us in these 21 days. Imana ibahe umugisha cyane. May God bless you so much. Ndagira ngo nyafungure ku mugaragaro ndi kumwe na Madam. I want to open the 21 days officially while I'm with my wife. Kuri uyu munsi wa none today n'izina ry'Uwiteka n'Umwana n'Umwuka wera, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, turagira ngo uyu munsi dufungure aya masengesho ku mugaragaro abantu bose bakurikira mu izina ry'Umwana. We are opening officially these 21 days in the name of our King. Reka dutangire dusenga. Let us pray. Mana turagushimira Imana ikomeye. Father, we thank you for your great God. Turagushima ko uyu munsi wa none utangiranye natwe kubana natwe. We thank you that you have started with us today. Tugitangira gusenga, as we are starting to pray, ijuru rikinguke. may the heaven open. Tugitangira gusenga, as we are starting to pray, Father, Imana ibane natwe. may God be with us. Tugitangira gusenga, as we are starting to pray, Imana idukorera ibikomeye. may God do great things in our lives. Tugitangira gusenga, as we are starting to pray, amasezerano yacu ya kera asohore. may all our old promises be fulfilled. Tugitangira gusenga, as we are starting to pray, Father, amasengesho Umwami Imana yigize ibihome byose bituri imbere. may the prayers break all the bondages and all the hedges in our lives. Tugitangira gusenga, as we are starting to pray, imbaraga z'Umwuka wera zize. may the power of the Holy Spirit Tugitangira gusenga, as we are starting to pray, buri muntu wese uzumvira ijambo, may everyone who will follow this buri muntu word, wese uzahagarara muri masengesho, whoever will stand in these 21 buri muntu days, wese uziyiriza, whoever will fast, umuntu wese uzaza imbere yawe, whoever will come before you, umuntu wese uzakwinginga, whoever will plead before you, uwo ari we wese uzarira imbere yawe, whoever will cry before uwo you, ari we wese uzigira imbere, whoever will come before uwo ari we you, wese uzajya imuhengeri, whoever will go deep in uwo ari we prayers, wese uzashira ubwoba, whoever will become uwo ari we wese uzihanira imbere yawe, whoever will confess before you, uzamuhe kunesha no give gutsinda, him or her the victory, kugira ngo isezerano arusheho kurijyamo. so that they may go into their Mu promises. izina ryawe In Yesu, the name of Jesus. tuzi ko ubutayu nta kintu kibayo, We know in the wilderness there is nothing, ariko hari ubuhamya. but there is only testimony. Tuzi ko Mwami Imana mu rugendo rw'amasezerano hari ibirushya, We know in the general promises there are so many things which are so difficult. hari ibiduhinyuza, There are things which are so difficult. hari in our indwara lives. n'inzara, There are diseases and famine. hari kubura amazi no kubabara, There is lack of water and pain. hari ibigeragezo bitandukanye, There are so many problems. ariko Imana ya Isiraheli But the Lord of Israel, uyu munsi yumve gusenga kwa buri muntu wese, today listen to each and every one is hagira umutwaro wigizaho ku buzima May bw'umuntu, you take away every luggage. of hagira problems. indwara ziva ku muntu, May you heal some urwaye diseases.
bakire, Whoever is sick, be healed. imbaraga z'Imana zimanuke. May the power of God Ku descend. ijambo ry'Imana riravuga ngo Because the word says, iyo turi muri wowe when we are in you nawe ukaba muri and twebwe, you're in us, nicyo dusabye cyose whatever we turagihabwa. ask for, we receive Mu it. izina rya Yesu, In Jesus' name, uwo ari we wese uri bugire icyo agusaba, whoever will ask you something, ndamushengeye kugira ngo ijuru I pray rimukingukire, may the heaven open for them. ndakugira ngo imbaraga z'Imana May zimanukire the power of God be upon that mu person. izina rya Yesu. In Jesus' name. Nzi ko uyu munsi wa none I know today, tugitangira gusenga, as we are starting to nk'uko pray, ijambo ryawe rivuga as the word says, ngo Daniyeli agitangira gusenga, as Daniel started praying, ijuru the ryaramwumvise, heaven had him, ariko ngo ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi that the powers of the darkness in the kingdom of Persia, bitinda kuwemera ko ibisubizo bye it held bimugeraho. all his answers. Ariko imbere y'Imana ya But Isiraheli, before the Lord of mu Israel, izina rya in Yesu, the name of Jesus, duhamagaye intervention we call upon ku intervention masezerano ya buri muntu wese, upon each and every one of imbaraga us. zayahambiriye, May the power that ibiyarwanya counter the n'ibimuhambiriye, all which fights for the ibimukerereza the n'ibimuhinyuza, power of hindrances, ibimukubita hasi, all the power that puts people amajwi down, amuvugira iruhande, all the voices in their imbaraga lives, z'umwijima, all the powers of the izituruka darkness, iburyo n'ibumoso, from left or right, izituruka inyuma n'imbere, from backwards or izituruka hasi no hejuru. from down or Ku upwards. ijambo ry'Imana riravuga As the ngo word says, turwana n'ibidafite umubiri fight n'amaraso, things which cannot be seen, imyuka mibi itegeka all isi the y'umwijima powers of the spiritual realm, n'imbaraga zo mu and ijuru the mbi, power of hell. mu izina rya In the Yesu name of Jesus, dufata mpiri, We capture, turwanya ibitubaha Imana we byose fight everything that mu does izina not rya obey Yesu. God. In Jesus' name. Uyu munsi mu izina ry'Uwiteka, Today, in the name of mu izina Jesus, ry'Umwana n'Umwuka In the wera, name of the Son and the Holy mu Spirit, izina rya Kristo In the Yesu, name of the Lord dutangiza aya Jesus, masengesho. we have started these Hagira abarwayi prayers. bakira, May the sick hagira be ibigeragezo biva ku bantu, May the problems hagira go away. ubutabazi buza ku bantu, May the intervention mu come izina upon rya your Yesu. people. In Jesus' name. Uwiteka ubane natwe Father, be with us muri aya masengesho, in these 21 days. mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Urakoze Kristo Yesu. Thank you, Father. Bisenze I nizeye pray while believing mu mbaraga z'Umwuka in wera, the power of the mu Holy kunesha Spirit, no gutsinda, in the victory of the mu Holy gufata Spirit, mpiri, in the capturing, gucecekesha, in the silencing, kunyuturayizinga imbaraga zose in za the Satani, neutralizing of the power of the devil. mu izina rya Yesu. In Jesus' name, Amen. 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 Shalom, shalom. Peace be upon you. Ndagira ngo jewe na madamu I want me and my wife, tubakire abadukurikiye bari mu bihugu bitandukanye. we want to welcome everyone who is following us from different countries. Turakira Apostle from Zambia We welcome Apostle from Zambia muri iki cyumweru. in this week. Iki cyumweru turaza kubana n'abantu bane We shall be with 4 preachers in this week, kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. from Monday up to Sunday. So twakiriye Apostle from Zambia, So we welcome Apostle from Zambia. twakiriye Bishop Masengo mu Rwanda, We welcome Bishop Masengo from Rwanda. twakiriye Pastor Carl Ax from Norway, We welcome Pastor Carl from Norway. nanjye Pastor Agaba Fred na Evangelist Fiona Agaba, And me, Pastor Fred, and Evangelist Fiona. kandi ndakeka ko aricyo yavuga akabanabasuhuza kuko benshi bari mu bihugu, bamwe ntibamuzi abandi arabazi, yanatanga indamutso ku bantu bose. Let me welcome her to greet to people, those who don't know her and those whom she knows but they don't know her. Yesu ashimwe itorero ry'Imana. Praise the Lord, Church of God. Itorero ry'Imana bwo mvuze ni Canaan Revival Temple n'abakristo bandi bose aho bari ku isi. The Church of God, I mean, is the Canaan Revival Temple and all the church, and all the Christians all over the world. Turabashuhuje mwese mu izina rya We Yesu. greet you all in the name of Jesus. Hanyuma turifuza gufatanya namwe muri aya masengesho y'iminsi 21. So we would like to be with you in these 21 days. Nubwo waba utari umukristo wa Canaan Revival Temple, Even though you're not a member of Canaan Revival Temple, ariko ushobora kumva nawe wakwifatanya n'abashaka gusenga. but you can feel the urge of praying those 21 Aho waba uri days. hose mu mpande zitandukanye z'iyi si, Wherever you are in the corners of this world, nawe twakwakira ukifatanya natwe mu we masengesho. welcome you on board to pray with us.
hari abavugabutumwa batandukanye nk'uko umushumba yarabivuze. There are so many evangelists, as the pastor has said. Turabararikira rero kuzaba hafi So mukabakurikirana. please, we request you to follow all those preachers. Imana ibahe umugisha cyane, murakoze. May God bless you. Thank you so Amazina much. ni yayandi yababwiye. The names are Muton Fiona. Yes, murakoze cyane. Thank you. God bless you. Imana ibahe umugisha cyane kandi May God bless you so much. ndashima buri muntu wese udukurikiye. And I thank you for whoever is following us. Ndagira ngo some icyanditswe uyu munsi dutangiriyemo itariki 5. I want us to read the scripture which we have started with on 5th. Icyanditswe kiri muri Zaburi ibice bye 105 umurongo wa 19 kugeza kwa 20. It is in Psalms 105 from 19 to 20. Reka Godfrey adusomere. The Bible says in Kinyarwanda, kugezaho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Umwami yaratumye baramubohora, umutegeka w'amahanga yaramurekuye. In English, until what he foretold came to pass, till the word of the Lord proved him true, the king sent and released him, the ruler of people sent him free. Kugeza igihe isezerano ryasohoreye, until the promise was fulfilled, uyu mugabo ryaramugeragezaga. The promise tried this man. Isezerano risa nk'ikizami. A promise, it is just like an exam. Iyo umunyeshuri yiga uzamubwirira gutsinda iyo ageze mu kizami. When a student is studying, he has to pass his exams or her exams. Tunyura mu bintu bitandukanye. We go through different things. Iyo turi mu murimo w'Imana. When we are in the work of God. Kandi iyo ubona isezerano uko rigenda risohora. And as you see the promise of God being fulfilled. Cyangwa rigenda rikwegereza aho rigomba gusohorera. When you see or taking you closer to the entrance or to the entrance of its fulfillment. Ushanga ko aho ujya n'ibyo unyuramo bidahuye. You find out that where you're going is different from what you're going through. Iyo ureba uyu mugabo Joseph, when you see this man Joseph, nukuvuga ngo uko yagendaga bucya uko igihe cyahaga ikindi kugira ngo asorezwe ikimana yamuvuzeho yanyuraga ahantu hababaje. As days go by, as he was progressing in life, he was going through difficulties. Uyu mugabo avuka mu muryango w'Abisirayeli muri famille ya Yakobo. He's born in the family of Israelites in the house of Jacob. Ariko igihe Imana yavugaga ukuntu azamera, but when God was talking about him how he will be in life, ntabwo yigeze imubwira ahantu azanyura. God never knew, I never told him where he will pass. Ntabwo yigeze amenya inzira azanyuramo. He never knew the way he will take. Ntabwo yigeze amenya ibigeragezo azanyuramo uko biremereye. He never knew the trials he will face. Ntabwo yigeze amenya abazahura nabo muri urwo rugendo. He never knew the people he will meet on the way. Ntabwo yari azi abazamushyigikira guhagarara nawe kugira ngo amasezerano asohore. He never knew those who will support him so that his promises will be fulfilled. Yumvise ibyo, he just heard what God said, arota izo nzozi, and he had the dreams, ariko ntabwo yigeze amenya uko bizagenda. but he never knew how it will come to pass. Ariko igihe cyarageze, the time came, isezerano rishaka inzira yaryo. and the promise found its way. Hari igihe dushaka ko ibintu bigenda uko tubishaka. Sometimes we try to work so hard so that it is fulfilled the way we want it. Hari igihe dushaka ko duhora muri comfort zone. At times we like to live in our comfort zones. Ariko ntabwo ariko bijya bigenda. But that is not the way things are. Ariko kuko ni zahabu iva kure kuyicukura kugira ngo uyibone. Even gold is dug from deep. N'amavuta y'agaciro ava kure. Even oil or petrol is gotten from deep in deeper layers of the soil. Abangereza ne bajya ngo something treasure is hidden, but Abongereza ni bavuga ngo icyagaciro kirahishe. Something treasure is hidden, but icyagaciro kirahishe. It is glory to man to search it. Ariko ni iby'agaciro ku muntu kugira ngo agishake. Niko n'isezerano rijya rimera. That is how the promises are. Tugenda dukurikiye Imana. We move while following God, looking dukurikiye umurimo wayo. Looking or following his work. Dukurikiye icyo yavuze. Following what he told us. Ariko ntitujya tumenya hagati y'amasezerano twabwiwe n'igihe azasohorera ibyo tuzahura nabyo. But we can't know what is going
what we are going to meet between where God told us what we are going to be and the destination of where we shall find the promises. Joseph Imana imaze kumubwira uko bizagenda, After God told Joseph how it will be, uko abakuru be bazaba bagaragu kuri we, how his brothers will be slaves to him, uko bavindimwe nawe na se na nyina ukwezi n'izuba n'inyenyeri 11 zizikubita imbere ye, how his siblings and the parents will bow down before him. ntabwo yigeze amenya ko bazagira gahunda yo kumwica abo bavindimwe. He never knew that his brothers will have a plot of killing him. Ntabwo yigeze amenya ko bazafata imyenda ye bakica inyamaswa bakayishyira mu maraso bakabishyira se. He never knew that they will remove his garment and dip it in blood and then take it to his father. Ntabwo yigeze amenya ko bazamugurisha akajya kumuretwa kwa Potiphar. He never knew that they will sell him and become a slave in Potiphar's house. Ntabwo yigeze amenya ko azatona kwa Potiphar. He never knew that he will be a man of favor in Potiphar's house. Nta nubwo yigeze amenya ko azongera agahinduka ikibazo kuva kwa Potiphar ajya muri gereza. He never knew that problems will arise in the house of Potiphar and then will be taken to jail. Ntabwo yigeze amenya ko nagera muri gereza azatona. He never knew that he will have favor in jail where he will be taken. Kandi ari umunyamahanga. Yet he was a foreigner. Ntabwo yigeze amenya ko nagera muri gereza hari abazaza bakarota. He never knew that in the jail someone will come and then dream. Kuko Joseph ageze muri gereza ntabwo yigeze anarota. Because when he went to jail he never dreamed. Yatangiye gusobanura inzozi z'abandi. Rather he explained the dreams of others. Ntabwo yigeze amenya ko azasohoka akaba prime minister. He never knew that he will get out of the jail and then become a prime minister. Ntabwo yari azi ko nahabwa Egiputa azayiyobora nk'umunyamahanga. He never knew that he will lead a country where he's a foreigner. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo The Bible says ngo kugeza ubwo isezerano ryasohoreye ryaramugeragezaga. It says that not until the promise fulfilled it tried him. Ariko yanyuze mu bikomeye, but he went through a lot. Ageze ubwo agomba kujya ku Imana yavuze. Until he reached the promise of God. Ahabwa Egiputa kuyitegeka. And he was given Egypt to be ruled by him. Umwami akuramo impeta arayimwambika bagirana isezerano. The king removed his ring and they had a vow. Aramubwira ngo usibye jewe ubwanjye ngo ariko Egiputa yose n'abarimo byose ndabiguhaye. He said apart from me but the whole country is in your hands. Arangije akora ibyo Imana yamubwiye. He started doing what God told him. Egiputa nicyo gihugu cya mbere. Egypt is the first country cyabanje kuba igihugu cyateye imbere. Which was a civilized country. Egiputa niyo cyabaye igihugu cya mbere. Egypt was the first country kuba imisoro ariho yatangiriye. Where taxes started from. Uyu munsi ubutaka bwishyuzwa mu Rwanda cyangwa mu bihugu bitandukanye. Today we are having land taxes. Ibyo byose bikomoka kuri izo nzozi ari muri Egiputa. It originates from Joseph's dreams when he was in Egypt. Ndagira ngo nkukomeze nkwibutsa ngo. So I want to strengthen you and reminding you that muri aya masengesho y'iminsi 21 in these 21 days amasengesho atwegereza gusozwa ko amasezerano yacu. 21 days that are making us come closer to our promises. Niyo mpamvu uyu munsi that is why today dutangiza aya masezerano. We are starting nsengera buri muntu wese. We are starting up 21 prayers and fasting while praying for each and everyone. Kandi nakira buri muntu wese. And welcome each and everyone. Abari kure n'abari hafi. Those who are far and near. Bifuza kubana natwe muri aya masengesho. Those who would like to be with us in these 21 days. Kugira ngo muri aya masengesho. So that in these prayers. Tujye kuyasoza. We can wind up. Imana ifite ikikubwiye. While God has spoken something. Imana ibaho umugisha. May God bless you. Abankurikiye. Those who have been following me. Abari budukurikira iki cyumweru. Those will follow us this week. Abari bukurikire gutangira uyu munsi kuwa mbere no kugeza ku cyumweru. Those will start with us on Monday up to Sunday. Tuzajya dutangiza gahunda izajya dusoza amasezerano saa 12 mugoroba. We shall be winding up prayers at 12 at 6 p.m. Twakira ijambo saa moya. And then we shall be welcoming or listening to the word of God at around 7 p.m. Rizajya ritwara byibuze iminota 15 kugeza kuri 30. It will be taking around 15 to 20 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Ndagira ngo rero nakire buri muntu wese. So I welcome each and everyone. Kandi shimire nanone abakozi b'Imana bemeye guhagarara natwe muri aya masengesho. And I want to thank each and every one of the preachers who have allowed us themselves to stand with us. Shimire cyane
Dr Bishop Masengo. I want to thank so much Dr. Bishop Masengo. Uyu ni inshuti yacu cyane. This one is our friend, a true friend. Ni umugabo uba busy igihe icyo ari cyo cyose. He's a man who is busy all the time. Ukorera Imana mu buzima busanzwe mu gihugu no hanze. He serves God in the country and outside. Ndamushimira cyane. So I thank you so much. Ndashimira Pastor Carl muri Norway. I want to thank Pastor Carl from Norway. Kubahagararanye n'itorero Canaan Revival Temple. To stand with us Canaan Revival Temple. Muri aya masengesho. In these prayers. Nongere gushimira cyane Marenga from Zambia. I want to thank so much Apostle Marenga from Zambia. Ndamushimira cyane. I want to thank you so much. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Buri wa mbere tuzajya tubagezaho abavuga butumwa baturutse mu bihugu bitandukanye. Every Monday we shall be giving you a list of preachers from different countries who will be with us. Imana ibahe umugisha cyane. God bless you. Ndashoje. I'm winding up. Ngira ngo nkubwire ngo turi mu masengesho y'iminsi 21. While telling you that we are in 21 days. Avuga kutwegereza amasezerano yacu. Reminding us or telling us to get closer to God's promises. Kugira ngo twegere amasezerano yacu. In order to get closer. Harimo ibintu byinshi bidutinza. There are so many things which delay us. Harimo ubushake bw'Imana. Maybe there is the will of God. Harimo twebwe ubwacu. There is us ourselves. Harimo ibyaha bitubuza kuyegera. There are sins which hinder us from getting closer. Ariko ibyo byose. But all that. Harimo na Satani. There is also the devil. Nta kindi gikuraho izo nzira. There is nothing which removes all those unless praying. No gushenga. Praying. No kwiyeza. And then cleansing yourselves. No gushaka amaso h'Imana. And then seeking the face of God. Muri ayo masezerano. So in these promises. Hari ibiduhinyuza. There are so many things which. Ariko hari imbaraga zitwongera imbere. But there is a power of God which takes us far. Hari ijambo umuntu aba yaravuganye n'Imana. There is a word which God spoke to speak. Hari ijambo Imana yasezeranyije abayikunda. There is a promise which God promises to the loved ones. N'abayishaka. And those who seek him. Ngo abayishakana umwete bazayibona. The Bible, those who seek him diligently shall find him. Nimukomanga muzakingurirwa. If you knock, you shall be opened. Hahirwa abashaka Uwiteka. Blessed are those who seek God. Hahirwa abiringira Uwiteka. Blessed are those who trust in God. Kuko umuhate wacu si ubusa ku mwami. Because our strength is for nothing. Imana ibahe umugisha shalom. May God bless you. Peace be upon you. Reka senge. Let me pray. Mana ndagushima. Father, I thank you. Kuri uyu mugoroba. On this evening. Wabanye natwe amanywa yose. You have been with us the whole day. Tureka kugira icyo dufata tuzi imbere yawe. We didn't eat anything, but we came before you. Ku ijambo ryawe riravuga ngo. Because your word says. Ngo hari dayimoni itirukanwa n'ikindi ngo usibye gusenga no kwiyiriza. There is a devil which can be chased by anything unless praying and fasting. Nizo mbaraga dushaka. That is the power which we need. Zo gukubita hasi bitubuza amasezerano yacu. Of bringing down all the hindrances to get closer to our promises. Nibiboshe n'iminyururu iba ihambiriye ibyacu. And all the chains which are chaining our promises. Ngitangira gusenga muri uyu mwanya. As I start to pray right now. Hereza umugisha utangiye kumvira ijambo. Give a blessing whoever has started to n'uryizeye wese. and those who have believed it. N'urigiyemo wese. And those who are going deep in it. N'ugiye muri aya masengesho. And those who are fasting and praying. Umuha umugisha. Bless him or her. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Ndamushengeye. I pray for them. Umutwaro yari afite. May the luggage of problems. Ikigeragezo yari afite. May every trial. Umubabaro yari afite. May every sorrow in him or her. Agahinda yari afite. May every sorrow. Indwara yari afite. May every disease. Ubushomeri yari afite. May every joblessness. Intambara yanyuragamo. The power and the wars. Ibyo byose byari bimuhambiriye. Everything that has been around him or her. Reka Imana yo mu ijuru imanuke. May the Lord descend. Reka imbaraga z'Imana zimanuke. May the power of God descend. Reka icyubahiro cy'Imana kimanuke. May the glory of God descend. Reka ijambo ry'Imana rimukorere. May the word of God work in him. Ahariho hose. Wherever they are. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen. Shalom. Peace be upon you. Love you all. I love you.